अहानबदा मरु ओइबा पाव पहलगाम टेरर अटैक की लमन खुंबो ओइना इंडियाना टेररिस्ट सिंगी कैंप सिंगदा एयर स्ट्राइक चथखरे मिसी मीना अशोक अपन थोकनखरे ऑपरेशन सिंदूर असी इंडियाना पहलगामदा मिचम सिंह हाथखिबदुगी पाउखुमनी हाइना अमित शाहना फोंदोखरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना इंडिया के प्रेसिडेंट मुर्मुगा उनखरे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना बॉर्डर द लेरिबा स्टेट सिंगी चीफ मिनिस्टर सिंगा मिफम पांगथोखरे पीएम अमसुंग होम मिनिस्टर द सरकार सेमनबा तक्सिनखिबा एमएलए कुनमाथोय संबित पत्राना उनदना हनखरे जम्मू एंड कश्मीर की टेररिस्ट अटैक की मतुंग इंडियाना मिसाइल यावना चथखिबा ऑपरेशन सिंदूर द टेररिस्ट मरफू हाथखरे एमएलए सिंह अमतो ओइना पुनसिंदुना अनौब लेंगाक अमा सेमनबा लुचिंगबा अमा खनबगी महुत्ता तोंगान तोंगाना केम तौबगी खोंजंग जंक्शन बहुनखरे पहलगाम टेरर अटैक के लमन खुंबो ओइना इंडियाना टेररिस्ट सिंगी कैंप सिंग द एयर स्ट्राइक चथखरे मिसिमीना अशोक अपन थोहनखरे पहलगाम टेरर अटैक के लमन खुंबो ओइना इंडियाना ऑपरेशन सिंदूर हाइना मिंग थोंदुना पाकिस्तान अमसुंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके द लेबा टेररिस्ट सिंगी कैंप सिंग द ngasi ayuk anganbada attack chathakre haina India gi Ministry of Defense na phongdokre Pakistan na di makoina attack sing asigi paukhum mafam amadi matam ama hektada pigani haina phongdokre Indian Defense Ministry na Operation Sindur gi makhada Pakistan amasung POK da leiba Indian Force sing na attack chathakre haina khangba ngamkhibaga loinana Indian Army na X da message oina justice serve tawre Jai Hind haina post tawri India ki Press Information Bureau na hai India ki military singa chathakhiba strike asi Pakistan gi mafam mapandani haina phongdokli Pakistan ki External Affairs Ministry na thokpa statement amagi matung inna Indian Air Force sing na Indian airspace ki manungdagi International border da leiba Moritke amasung Bahawalpur amadi line of control gi Kotli amasung Pakistan occupied Kashmir gi Muzaffarabad ta attack chathakhi hairi amadi attack sing asida Pakistan thangma nakal romda asok apan nangki amadi Pakistan na matam amasung mafam ama hektada paukhum pigani haina statement aduda PIB na thadoropa statement amagi matung inna Indian Armed Forces sing na yamna haisingba maongda Pakistan na leiriba militant singi camp sing da attack chathana bahonari masida Pakistan gi military gi facility sing na amukta tawkhidriba maongda chathagani mamangda Indian Armed Forces sing na tongan ba demonstration sing utuna terrorist sing loshina bagi exercise sing pangthuktuna lakli Indian Armed Forces sing na Pakistan da yoktuna thamliba terrorist sing gi mathakta attack chathaba hokre attack sing asi April 19 da Jammu and Kashmir gi Pahalgam da terrorist sing na Nepali ama yauna lam koiba lakpa India macha 13 tamthina hatkiba thodok adugi chapchaba laman khumbagi saruk ama oina Operation Sindur asi changsinduna attack adu da January singi mathakta chapchaba action lokhatkani haina statement asina phongdokli Pahalgam terror attack thokro matung India amasung Pakistan leibak ani gi tension asi wangduna lakli attack asigi mayokta India na Islamabad ki mathakta lokhatkhiba khongthang da Indus Water Treaty suspend tawki atari da leiba ICP thingjin khibaga loinana Pakistani singi visa sing kakhiba asina chingbani Operation Sindur asi India na Pahalgam da micham sing hatkiba dugi paukhumni haina Amit Shah na phongdokre Indian Armed Forces sing na Pakistan amasung Pakistan occupied Kashmir da leiba terrorist singi tongan ba kem mafam mapanda chathakhiba missile attack sing adubu thagatpa phongdokpaga loinana Operation Sindur asi India gi khwaidagi akanba Pahalgam terror attack adugi paukhum oina terrorist singi mathakta chathaba attack ni haina Union Home Minister Amit Shah na phongdokre Union Home Minister Amit Shah na ex thagatpa post ta ekhoigi Armed Forces singi damak chauthok chaba phawi Operation Sindur asi India gi Pahalgam terror attack ta ekhoigi chamjaraba miyam hatkibagi chapchaba paukhumni mahak na hai Modi government asi India amasung India gi citizen sing da satharakhiba attack sing da matik chaba akanma paukhum pigani Modi government asina India amasung mahaki miyam da tawrakpa attack khudingmak chapchaba paukhum pigani haina wasakpa lekhre aduga India na terrorist singbu maru fangna leibak asidagi muthatnaba sem saba loikhre haina phongdokli Union Minister JP Nandana phongdokhibada Prime Minister Modi na India gi thawai singda tawrakpa attack singda chenaba singi mathakta matik chaba dandi pigani Pahalgam terror attack ki matung tarakpada ngasi ayuk anganbada Indian Armed Forces sing na chathakhiba missile attack sing aduda malem pumbana thingkraba terror group sing Jaish-e-Mohammed Lashkar-e-Taiba amadi Hizbul Mujahideen yauna makhoi gi headquarters sing yauri target tawkhiba mafam sing gi manungda 2611 Mumbai attack kamari leinaba Lashkar-e-Taiba gi training camp sing Asmal Kasab ki training camp amasung David Hadley amadi Tahavur Rana na laklamba Morit ke group ki headquarters sing akaknaba target tawduna chathakhiba India ki missile attack sing adu intelligence na kupna thizilaba matungda Pakistan na terror group sing leiriba mafam sing lotsinduna thamliba mafam sing dani hairi hairiba terror group sing asi maming leiraba International Organization Financial Action Task Force tagi chawna mateng phangli hairi
ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯐꯝ 4 ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯐꯝ 5 ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕ BJPꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯒꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯅꯧꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ BJP ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ MLA 12ꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯄ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯪꯂꯣꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ MLA ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯀꯦꯝ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ T.H. ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯔꯇꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯕ MLAꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ MLA 12ꯅ T.H. ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯔꯇꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯇꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ MLA ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯏꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ MLA 12ꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯜꯂꯗꯨꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯗ ꯆꯦ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ 40 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯀꯥꯞꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ 93 ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏꯗ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔ POKꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ 40 ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯔꯗꯔꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯏꯒꯗꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯤꯡ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯅꯥꯍꯨꯝꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯔꯕꯦꯖ ꯁꯔꯤꯐꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯁꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝꯗ ꯇꯨꯔꯤꯁꯠ 13 ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯂꯥꯁꯀꯔ-ꯏ-ꯇꯩꯕꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯟꯗꯨꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯁꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ 12ꯗ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟड ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯄꯍꯜꯒꯥꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯞ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5 ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 239ꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯃꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ 5, ꯏꯝꯐꯥꯜ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ, ꯃꯣꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 4ꯗ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯃꯣꯛ ꯗ꯭ꯔꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯣꯅꯁꯇꯣꯟ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ, BT ꯄꯥꯔꯛ, ꯄꯣꯂꯣ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯥꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ PM ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈꯤꯕ MLA 12 ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯅ ꯎꯅꯗꯅ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯈꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ BJPꯒꯤ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯠ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ MLA 3 ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯗꯣꯔꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯝꯂꯕꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯗ ꯈꯨꯠꯌꯦꯛ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ MLA 12 ꯎꯅꯔꯝꯗꯅ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯂꯩꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯁꯝꯕꯤꯠ ꯄꯠꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯣꯔꯃꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒ ꯄꯨꯡ 2 ꯔꯣꯝ ꯆꯨꯞꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯁꯝꯃꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯗꯣꯔꯗ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫
Speaker Satyabartagasu mayumda chatuna pungkai amarom wari sanaki, Manipuri Governor Ajay Kumar Bhalagasu unaramki. Masigi mathakta Churchanpurda chatuna Thanlon Kendragi MLA Vungjagin Valte amasung Churchanpurgi MLA LM Khauti aduga Kangpokpida chatuna MLA Nemcha Kipgengasu unakibani. Khomchat aduda descendant group ta yaudaba neutral oina leiba MLA kharagasu unaramkibani. Sambit Patrana mahaki khongchat adu unofficial oinani haina phongdok lamkiba amasung akhanna bamyoi khaktama unaramkiba asina memorandum pisankhibada yaukiba MLA kunmathoi aduda yamna nungnangba fawi. Prime Minister Narendra Modi na India ge President Murmurga unakhre. Union Home Minister Amit Shah na border de leiriba state singi Chief Minister singa mifam pangthokre. India na ngasi Pakistan amasung POK da leiriba terrorist camp singda military strike chathakiba aduga mari leinana Prime Minister Narendra Modi na ngasi India ge President Draupadi Murmu ga unaduna military strike adugi maramda pautamkhre. Agency ki pauna hairibana Prime Minister na India ge President ga unakiba aduda kari karamba akopa wari sanakiba ge haibadudi chapchana khangba ngamdri. Adubu Prime Minister na ngasi India ge President ga unakiba asi yamna wahanthok leiba amani. Indian Force na Operation Sindur chatharingai manungda Prime Minister Modi na masamak war room da leiduna operation adu mapungfa na monitor tawki. Nauna oirakliba tension asina maram oiraga Prime Minister na Croatia, Norway amasung Netherlands da khongchat pangthokani haina tawramba adusu cancel tawkhre. Amarom da Operation Sindur mai pakna chathakiba aduga mari leinana Union Home Minister Amit Shah na ngasi nungthil Pakistan ga lonariba border state taret ki Chief Minister amasung security ki top officials sing yauna high level meeting pangthokre. Mifam aduda Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim amasung West Bengal gi Chief Minister sing sarugyaki. Jammu and Kashmir amasung Ladakh ki Lieutenant Governor sing State adugi Chief Secretary sing amasung DGP sing sarugyaki. Mifam aduda Amit Shah na Indo-Pakistan border da nauna ungkhat naragliba aduga mari leinana border region da security ki sem sariba sing adugi matang da briefing tawki. Jammu and Kashmir ki Chief Minister Abdullah amasung Lieutenant General Manoj Saha ga su tongana wari sanaki hairi.